Kok jadi bantuan orang lah hungkul, mana kita ngebantuan atuh. Kira-kira. Jaga jarak aman. Nanti ngerusun corona. Luasnya. Oh, atuh ti kamari ngaruaskeun urang. Lain nama jailan batur, pan urang teh tukang jailan urang teh. Bae. Lah ka urang wa atuh ka batur teh. Awas lu sekali-kali geus. Ki, kumaha ngajailan batur? Ayo, nah ngepraktekeun. Ieu. Ka batur. Teh heula tuh ka jalan. Ayo teh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habib. Mulai di mana? Mulai di masjid. Oh. Sindang heula tuh. Naon tuh? Eta Biasa lampul kitu. gitu. Nya, Sindang heula tuh. Ya, cai-cai handeuh ti dieu. aya ieu nah, aya digaweeun. Oh nya tuh manganya. Jangan nu. Mas soli solatan milata. Aduh, kayak Pak Ustad mujirna. Ki, jadinya Pak Ustad banyak. Cung jailan nih. Ayo. Siapa nak? Ya. Wah. Kumaha cara Pak Ustad ka dieu nya? Berpikir. Aha. Kurang punya ide. Kumaha lamun mana pura-pura pingsan? Oh, weh. Kok tuh? Pingsan. Ayo naon? Ye, jangan naon. Sebuah haji masih ayak kene barudak kieu ajailan. Aduh.
with it. Hit the fork, don't stop with it. Then do you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, stop with it. Hit the fork, don't stop with it. Then do you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, stop with it. Hit the fork, don't stop with it. Then do you stomp, then you hit Rico the Pilo molly bob with it. Remix. Lean with it, stop with it. Hit the fork, don't stop with it. Then do you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, stop with it. Hit the fork, don't stop with it. Then do you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, stop with it. Hit Ada kamarana. Kita kalau Pak. Ojek moal. Ayo. Ayo. Ya, Bro. Mau duit tuh? Ya, tenang. Butuh bensin. Ya. Ayo. Bro, Mas. Kayak mana lagi? Lagi. Sok. Tinggalkan. Ayo. Sumpah. Sok. Mana kan ada gonsa? Biasa sih bos. Di mana? Si hiji deui we lah. Hah? Aku. Enggak apa-apa. Baru siapa-siapa. Cuma numpang duduk di sini. Curhat. Boleh kan? Boleh. Makasih ya. Maria ini. Cek. Ini bisa lepas apa ya? Tidak bisa. Halus. Betul. Ayo bos. Iya. Aduh. Kurang atuh. Bro, Bos. Mau habis nih. Marading mana aja deh? Tinggal ini. Bayalah halus. Kaki lila. Ma bos. Sayur. Sayur. Cairan. Mau apaan sih? Bang ngajak. Bruh. Yang kita gitu, enggak eueuh. Nice. Yang tadi ngomong apaan? Kok? Nahan ngalkeun. Lila lakina. Panci kebelet. Nah. Kuat lah anjing. Sabar aja sih. Sajam aya. Ya, tidak mana lila. Kemudian tukang ojek nage parah. Ninggalkeun. Oh, ninggalkan. Buru balik ke cenah. Wah, parah. Mana emang gimana lo, Bang? Pokoknya mah jauh. Di Subang ke Sumedang. Aja. Siap bos. Balik lah. Ayo mah lah. Udah gua di balik dong kut sendang. Enggak asli. Ayo ah. Enggak mau.
Ih, nah aku ditinggalin ya.